Nagdumara Hin Media Kapihan Session ang Institute for Climate and Sustainable Cities or Icsc, kaupod ang Northern Samar LGU, Department of Energy, ng iba pa nga mga ahensya. Kasumpay ang pagtutukuron nga offshore wind project ha Northern Samar. Sumalakan J. Kinson Abikbuchi, Provincial Planning Development Officer ha Northern Samar Provincial Government, ini nga proyekto inaada pa ha pre-development stage, kundiin gibibiling pa ang pagtutukuran nga area ngan susuklon pa ang kakusugan hangin na nasabi nga lugar. Dugang pa na ahensya, pananglitan nga matuko din nga proyekto nga tanan makakabenepisyo ini. Sukad na laha ekonomiya pinaagihin trabaho, green tourism, ngan eco-friendly nga negosyo. Samtang, nababaraka naman ang komunidad, han magiging epekto hini. Sugad na lang pollution han karikasa, magiging itsurahan baybayon, ngan epekto han pangabuhi, han nangungukoy dinhi. In the heart of changing lives, ni Brigada Jay Lacastesantos, han 93.5 Brigada News FM Tacloban, the Music and News Authority. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo na Power Cells Herbal Capsule dahil ikaw ang sandigan.